hahiyo ni. Kupang iduhami tu ho. Pasu-pasu mata naman on gabi tadda pos ni roha dot pakiriman Kristen. Baim madongan nami on maradian di bagasan damem. Pahihi maibana jala pasonang maibana. Ho na mangulu jala na marhamuliaon prodi sa liling ni liling na. Amin. Katama tu bagasan. Panas. Tidak, Kenapa nak kungkilin? Nah, kita nggak bisa. Angkat, tarik, go. Oke, ulur pelan-pelan. Pelan-pelan. Serentak, serentak, serentak. Bantu pakai hama, bantu pakai brosina punya hama. Mahon di bagasan ramunangan di sidang nagadiay ay marhitay nunga di taluhan Kristus sa katiyan. Marlas ni Roha maho rapon akan nagadia di bagasan hajuaon ng pinaradi di bata ni Isas.
Amu akadongan tatanya kema sonari dongat tanong tertanam di son. Ang giat di jakot Tuhani ibana di hanguluan dohot hasonangan na toktong. Ale Jesus Kristus ditiking ulum di tanoon olo doho pahihiyon akan namate. Atong say marlomo ni roha maho laho mamasumasuhon tudongan namion hanguluan na manogtong. Martangi ang mahita, Tangihon ma Tuhan, tangi ang namiyon. Ali Jesus Kristus niodjar ni asin ni roham say dia pulihodo akan namarsa roha. Kupang iduhami tuho, tabay mahapersyon nami dohot pakirimon nami di holong ni roham, anggi tarapul roha nami. Martangi ang mahita, Tangihon ma Tuhan, tangi ang namiyon. martangi yang mahita. Ali di bata na sunbasa, say pasingot ma turohan nami naholan sa toking sabing do ngulo nami di tanaon. Dala na sa top do tiki hamamate nami. Upang iduhami tuho, say didungan ito di perbadiay mahami toktong asa tuguha persyon nami. Hot pakirimon nami. Dala bagas holong ni rohan nami mida sudi dongan. Say songon ni mahami pasaut tollo maniroham sa liling ni ngulo nami on. Dala dung mate hami sugot papungu dala pasada mahami dohot sudi akadongan nami ng madjudo ni hami. Ibagasan hamulian mo na marhamulian ni Marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Marhite siyan asin ni rohani di bata say maradian madong at taon dohot sudi akadongan ng mudingi di bagasan dami ni Tuhan ni Rodi sa liling ni liling na amen. Sa ma Tuhan mo asa Bur. buru mo na. Oh. Ibihan mo. Tuhan,